I posljedno ti da mi pokazati kako raditi mapu Minecraft. Ljudi, ja sam već snimila jedan klip, čućete, sad ću da izađem na to šta se dešava. I ljudi, vi nađete neku mapu, na primjer, sa YouTube-a, na primjer. Ne znam. Na primjer, ću da uđem, idemo na primjer na Full TV, tako. I on snima ovu mapu. Ima se onda stopiram. I ja ga domala mapa. Idemo ovdje. Možete imati, vidjeti tamo još sajtova ljudi. Preko ono kako se zove, da je puno mapa skidate. On može skinuti teksturu i sve. Ja ga zvanim telefon. Ok, ljudi, nastavljamo još sam da zaustim telefon. Ajde bre više. I to ovaj. Idete na ovaj link, vidite kako je to. Ovdje ja počinjem da snimam parkour mapu, ali sa ovim nazorskim. I sad vidite, vidite koliko je to, brate, ti realno, brate, neće, ok, hoće, neće. E sad, ko? Sve ću vam reći u ovoj klipu i sad izbacite na desktop. Znači sad će da se dešava. Te parku ovdje u novu mapu. Možete da je ekstraktujete a možete je izbacite. Sad prekopirate od oba fajla, znači ćete napolje, samo ću vam izbaciti jedan. Sad ovdje kućete procenat, app data procenat. Da, neću ostaviti link onog sajta i nađete neku mapu i idete na primjer saves i ovdje ubacite ovu mapu, pokrenite Minecraft, ajde run. Ajde. I idete, to ću ja sam idete play. Ako sam i čuo ljudi, to je baba ljudi moja bila. Ljudi što je meni ovdje u kuhinji, ovdje su mi svi tamo, znači ljudi, pa ja sam njima da kažem da čutim, sam ljudi ovo ne mogu, sad ovaj stizam novi uređaj kako zove bre. Aj, ne bre, kurac, sada sam ne sve prenositi kompjuter tamo. Ili idete sad single player svet, sad idete ovdje, to sam je nešto pravio i evo ga. Evo ga. Parkour mapa, to ljudi treba vama da bude skoro dobro meni određen pojam ljudi, zato što imam dosta mapa. Idete, evo ga, loading world, binding terrain. Evo ga. I jako, to ovako izgleda ova mapa. Neki malo da ću me bacio od ovdje. Mapa još nije dosta ispravna, moram mislim još popraviti. I ljudi, to je to bilo ljudi za ovu epizodu. Vidimo u sljedećem. Post, ćao, bum.